Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم. Itu pengajian baru kamu bilang aku main bulu tangkis ini la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. nagkayasin sa فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. Iya, di sana. Duluan yang kenal Logi. kita sama satu kuliah ki jangkis deh. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Ya Ay, beda. Dia kenal dari mana, saya kenal dari mana. Beda. Itu nami ko bilang. Dia kenal kapan karena kerja. Iya. Saya kenal sama hobi. Nah. Iya. Jadi bapak benar. Kabang kata kamu kalau kenal kau. Tidak. Ada adik nah ini baru kita kenal. Nah, kalau adik-adik ini ini biasa mencang. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran.